Pamirsa, wenten wantah nyaga katraptian ring sejeroning wewidangan, polisi taler sidang ngicenin edukasi majeng kerama indik pengupaya nyaga kelestarian Palemahan. Kapolsek Mengui Kompol Imadi Gede Astawa Putra Mausang, rasa eling krama majang Palemahan patut katin capang saking alit. Para aparat kepolisian sani meduwe amongan antuk nyaga ketraptian talar mangdeng ngicianin edukasi majang krama indik pangupaya nyaga pelemahan saking pengerau bencana. Puniki kacinayang ring sajeroning personil kepolisian kesarengin para siswa sekolah miwah wisatawan asing ngemargiang program penghijauan. Ringgalah punika pina ke pangupaya nyokong pemargin penghijauan taler kerawin tokoh prawireng Palemahan antuk nyarengin nandur taru. Semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat, yaitu memberikan legasi tidak hanya semacam penghijauan, tetapi juga bisa memberikan suatu pengalaman yang berharga khususnya bagi masyarakat di Mengui dan sekitarnya. Kawawahin kuentanan idik tokoh prawireng Palemahan inucap kalaksanayang antuk nangyang rasa eling krama majang kelestarian Palemahan. I came here this morning and my friend is coming later. I just planted this tree and yeah, I really love the support for the nature and how people here take care of the environment. So I'm really grateful to be part of this. Suksema. Yeah, it was pleasant for me to participate in such event to make your island more green, more natural. I love this island. It's the first time I'm here, but I'm in love. It's very nice people, nice everything. So I wish you to make such events more often, and I'm happy to take part of this event. Thank you. Tim Liput